ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pelangguan agama Islam managna amban pagkokan tewi si tumpukan ini nen tu si tumpukan usbawaris wa ini dambua guru tewi kalasahan nu pagna Quran tewi Tuan Muhammad Indalal duklatun ne si sindue officer wa si Tuan Mukrim Sanuuk duktuan Nuruddin bin Daliu demikian latun na sikewan kaguruhan kini kam taat kudangan parangan duk sikewan kapung tinaihan nella parende antak-antak dekam binaybayan pinukbal sikam intahayat duk salam silapal pagkilalihan devi silapal yene agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pelangguan agama Islam insang lituk puji tantu pinagsyukur si Allah subhanahu wa ta'ala insang lituk puji pinatuju si Allah subhanahu wa ta'ala saban nentiak pe kita bi masih dialim nikmat sajahat nikmat teman Allah subhanahu wa ta'ala ieu semen nikmat pag iman duk nikmat kamarat saya si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pagsyukuran si Allah subhanahu wa ta'ala tiap pe kita bi kaindaman we ne pangurung kaindaman we ne pangmulan kaurungan kita bi we ne pangmulan pandak-pandak sampai ini pangmulan te pandak-pandak mian tiap pe tausal we te sihinang kinawe Allah subhanahu wa ta'ala we ne magtuntut ilmu ini nuk demikian nen pagsyukuran si Allah subhanahu wa ta'ala hin tiap kita dape ne we ne ambal me tumpukan manusia magtipun-tipun karena Allah walaupun bang payamantin me hal manusia si elew ini nen magbidda-bidda duk magbayu-bayu me manusia ini sawaban nen kekahan manusia iu ligap tiang pag usaha re kasinduan ang bansi ligap si pagdunya re duk demikian kekahan ang bansi si elew ini nen iu si ligap si paglami-lamihan de bagi katauhan ti elew ini nen damu ambat elew paglami-lamihan si Mesia pasulang si Allah subhanahu wa ta'ala walaupun yang kita pagsyukuran tentia kita tahinang ini aman metumpukan manusia ngesem si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pelanggungan agama Islam demikian dan hajatin pagsarap syukurku si Allah subhanahu wa ta'ala tiap kita bi kapag kilale bisin nepain hajat tapkit magkali suwala duk pagkilalihan tem biduin sahabat ini bang ini semua buat magkilale kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala si ini pagtuntut ilmu. May kapungtinihan sa agama Islam pagpatatap sin amal. Yenin tetol sin bisaraku si sangim ininen kamtangan pandak-pandak mabaya kumisarane ini suku nasihat si ginhawaranku panagnaan duklatun ni sikam dagan parangan pinakukaku si Allah subhanahu wa ta'ala bang pwede ni kabebegan. Ini bang si bahasa Arab inalian we'de al-mudawamatu alal amal. Nah ini hatu makna sin al-mudawamahin. In mudawamah atau kan ini pagtatap no pangahinang si dambu amalan. Ini bancaw ngahinang dambu amalan umus ini amalan tahinang numian ini tininggal. Ini example nih. Kung upamahan nen makatag na yung magsadaka dana sa peka si papite ne 50 pilak di dalam bulan us pagi katag na no magsadaka mihan gene pag gene men lebahan no ka bulan kyo magsadaka sampai ni hajja kyo gene pasapi ang bandunya ano kan papilite magsambayang sunnat pagsambayang tahajjud sunnat si waktu sangem katagnaan nun nambahang 2 rakaat dan sangem us paya katagnaan nun gay men lebahan no sampai na hadya kyo ngamut matay na inkaw yan tumatat kyo si pag-ibadat no yan atau akan kyo hantang magbasa Quran katagnaan we no masa kyo Quran diayam dan sangem atau kan diayam da elok dan sangem kapiliti dan juz us gay men hinang miyan kalebahan we no sampai na hadya kyo matay inkaw yan tatat kyo si amalan no yan magjikir demikian kalau ele magjikir keu papilitin ni dahatus
ini ne jikiran nasbi kekeu atau akan mag la ilaha illallah atau akan mag istighfar mag salawat si rasulin ke man bayuan le Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis amban si Aisyah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adawamuha wa in qalla. Rawahu Muslim. Wa fi lafz al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala adawamuha wa in qalla wa qala iklafu min al-a'mali ma tutiqun. Hadis amban si Aisyah anda rasulin fa inne bakas magkabtagat in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban me amma ibadat iyene bang tatap hininam bisan pekani annen kulang-kulang balikan teh taman kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala amban amma ibadat iyene bang tatap pengahinang nuyehin bisan pekani annen kulang-kulang awe bisan pekani annen diki-diki bang pilni pengenang nuyehin in amalan nuian kinalasahan yan duk kinawayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Buk silafa si Muslim silafa si Bukhari demikian hadis aman si Aisyah bisa fa inna bakas penne tatilab in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman kinalasahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus sambung dan dina kita yang magsadakah hatusan ibu di dalam bulan lumayan dina kita masa Quran di dalam telumbahan itu dinangbus Quranin demikian lumayan bisa dina kita magjihad mono mesa truyu lumayan ida sambung rasulin si waktunya tinilaw bang ini amma tamalan kinalasahan sambung nen adawamuha wa in qalla intaman kinalasahanin iene amal bang tatap pengehinang nu iyahin bisan pekanian dan kulang-kulang nuk sinumpatan pe rasulin in bisaranen fa inna iklafu minal a'mali ma tutiqun fa abutun bi atau akan hinangun bi geesanun bi inme amal ibadat bin sitaman ta gees bi sitaman ta kolek-kolek bi fa insi bin Hajar si waktune magsyarah si hadis ini nen walhasilu annahu amrun bil jaddi fil ibadati wal iblaghi biha ila haddin nihaya lakin biqaidi ma la taqa'u ma'ahu al masyaqqatu al mufdiyatu ila sa'amati wal malal. Dan si Ibn Hajar kapandakan nempel terpengaji teman hadis ini nen dinaki tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngahinang amal ibadat ini nilai amal ibadat ini nilai amal ibadat tidak tinantu bang ini ruk ini sebab ini ne dinaki nang sikite pinahap-hap pus-pusun ne taman ini tagias tun hap-hapun manama cuma gua si ganta ge sama kaurungan kau kebuhatan buksi ganta ge maka kaurungan kau kasigpitan bagi bang sige nu barannun bang puasa nu barannun sige takole nu janan maka kaurungan kau iyan kasigpitan ubus aman sawal kasigpitan mian janan jumu ne kau ngahinang ne sampai gene kemawai ngahinang ne pabalik. Nah ini nen kedot aman hadis ini nen nuk demikian si Imam Nawawi sewaktu na magsara si hadis ini bisa disarak tina bi ta'ammuq dan si Imam Nawawi nampai si hadis ini nen menunjuki wedina kita magimut-imut sifat amal ibadat teh magimut-imut sifat amal ibadat teh ini hati-hati hati nen manjang ngahinan dan buat amal ibadat ini amal ibadat imut-imutun hati ini imut-imutin iya ne dapat sobrau naman tekolek-kolek nun inaun hanja kan tekolek-kolek nun pagi bang puasa nu baran nun sige tekolek-kolek nun awe magpahala geo magpahala kalian pagi haji ibadat nun sumagua puas aman pangihenang mumian sumud de jalan nutekhan lisu jalan nutekhan jumu sampai gene kumabaya ngahinang ne pabalik hangkan nan si ini nen ge kita dinaak puasa te baran ben si ini perkara kita kolek teh nek pelangguan sagama Islam kuene pinainin
in mag-imut-imut ininen magkaurungan kita ina samian paida magkaurungan kita paida pagi bang dalil ini magbakas di dalam pengatian no magbakas ini dalam pengatian no bu adapun bang pusaw no baran nun demikian magkaurung sa kalatan sikao ini may komendari bang magpakarajan dunya si kue hantangin na maglabas miyan maglabas deh pagi kayak sa hantin bang jawian nga dalam buah maglawas dak na maglawas ubos buah miyan ga bakas makapaglawas tegelan ni ahin din first time may pininglisnin maglawas iye managna ang mancilat ellew ge pahali-hali sampai aja sedip ellew namang say hinang ayan tanto-tanto ni hadja pagtaawut sa ngimpin di bukut na yan di ba pehat sampai magletup pimetangan nin na ini resultanin angkan sumuhin pwede na bukut na gay na iya mabaya maglawas balik bisa maglawas bisa mayaman sanggut gini mayaman sanggut nah ilian demikian atau akan nanti misalnya sedih may karindehan bagi in kebiasaan di magliis tapi itu ya magliis dapat magliis ang muadindain patinggal milimit karot ini kamunti kayu ilis awet tak kulit nga liis sumaguhan kan sumuhin pwede na tangan di bakat-bakat ng tangan ng iliisan gina may pagliis pabalik wala po bang inimot-imot maglawasin tinangalawasin ang pong ellew ang kansuin makakole pingalas pabalik then continue na paghinang nalay demikian magliisin sa ilusab pag imot-imot ne gaya jumu bukmabaya pingahinang na pabalik sumagot pag eminented dewe ni pinalo sa na baran ng jaran nila jumu ne palangguan sa agama Islam in amal ibadatin sa ilusab bang puyasaw no baranon sige datakole we no magkaurungan kawen kajumu duk magkaurungan kaw kalama sampai gini ko ay ngaharap ni pawali nang kana madamikian ili dina kita magimut-imut supaya kita ini filmi mawaya nga hinang sin ibadat pinen timian ni palangguan sa agama Islam ku ini pinainin ibadatin we du sa misada sa timian bang kyo magsarak ka papito ne mintedde lawo mintedde ini magtas ka hantakan datos ngibunun ang ganyan pinakuan ipabalik bisan may hat may 50 pilat buhat ang nakingurong kaya pinubakas na kung alam mo datos ngibu ko ini bulan palagay miyan pito gina may gulong pawalik bigay yung muna kiyo atau akan bakas kiyo pamahan ng bahayang diyan man sangi min datos sarka tulosan naman ng datos sarka nang kan sumuhin bisan dua rakaat gina kuway ngayon ne demikian bang kiyo puwesa no baran no muwasit tilumpu bahangi dimdum bulan ang kamulan balikin isa we ko ne muasi pabalik bisan elo isnin no kamis gina sa kuhe no muasi ang pabalik ini sawabannen pagi pero saw ne barannen aman sabanian patekhan e kajumu du patekhan ie kalisu ini palango sa agama Islam maka sasabut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadis ne ya abdallah la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail fa inna sulim pusi Abdullah oke ben Abdullah da ke ben pania ku si anumiaan da ke pania ku si anumiaan kaniaan ne miaan bakas iye ning hian sangem ati magibarat iye magsambayang suat usangem sumagwa puas aman pagibarat ne miaan garo teggel tininggalan we ne ina saban nen tegi purasaw ne maran ati hanen ni amalan ne mian magbekat amalan ne pangandakan sikit ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dinak binekatan amalan yang bisa sampai kanan dikit-dikit. Yang paling mo sa agama Islam, kasabot kasi nga bisarat yung mapalagay niyan. Iyan ay si pasaran amalan dikit-dikit. Sakyaw, ini hatu maksud dikit-dikitin. Maksud dikit-dikit nan si ini dumen maksud na ngahin ang kiyo amalan dikit-dikit us mararahin ni si kao. Na kiyo nga pa si mahadyahin. Dumen sa ili. So na si maksud na pagpalampung. Pagpalampu maksudnya manggina ko makages ngayon ang mahadyahin bisan japan diki-diki hinangun ilian so bang tages nu diki-dikiin tages nu mahadyahin hinangun kemon importantin ki magbekat yung pag-amal ibadat mo niya palango sa kami Islam manaka dambu amban kaam atau kan dambu amban kita binilaw pinain we hatu amalan diki-dikiin amalan diki-diki ki magbekatin mas labihab amban amalan hajje usung umekat WE. Sambungan tekam besar Imam Nawawi fa inna li anna bidawamil qalili
tadumu ta'atu wal-dzikru wal-muraqabatu wan-niyatu wal-ikhlasu wal-iqbalu 'ala al-khaliq subhanahu wa ta'ala. Dan Allah si Imam Nawawi angkat pen hapin amal dikit-dikit. Hatusan ibuhan sangkan sumuin gini kebisan ngesa bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Adi-adi may amal ini nen bisan peseng ge haji ne awe magpahala kaya sumagua bang binekatan we enu ge hab atau akan ge haji ini buanin. Ini gunain bangke pinagpain-pain pen may bahasa ini makanakin magpalangka isinanglitan ang danon magpaeddag pinain pen may bahasa pituhin diam 3 bulan pagpuas 3 bulan diwen na magpaeddag suka begbag sinuntukan ang danon nai itiyan ga tatapin amal ni mahapin ini gunain bangke magkaci lano 3 bulan po samantang awin kaam magtaat kyo siya ini daak na hinang mo magtaat kyo siya sampai ini pinagrayang-rayang sa apain pinagrayang-rayang tawa sweet din pagpuas ang mantelong bulan ilayang-layang sampak na ini amal niya nga tumawa pagyatin ngayon nga kahapan sumagawa binekat ano ini yung palangon sa kami Islam labi-labinin yene mabaya ko pinaabot si kaam pagti atapik kun pasalan pagpatatap mabaya ko pinaabot si kaam in bisara ininen yene sahap amalan pinatatap we TV sahap amalan di binekat we TV ini hatu sahap amalan di binekat we TV ini amalan makas tinagnan we TV nansi grupon ininen ini ko magtuntut ilmu magpangaji kawasangin dan buatin amban saat haji ibadat duk tangan dan Allah subhanahu wa ta'ala tabib dagwe tibi pinakupa ko si Allah subhanahu wa ta'ala tagyatya ng katagnaan wa maisi kaguruhan tibi di situan Muhammad Indal di situan Mukrim katagnan newe di sosa murah-murah tinongbasan si Allah subhanahu wa ta'ala si duog demyaan na ini sa sikitehin sa ini patatapte in pagtuntut ilmu temyaan patatapte dan dutakay wang singe kahadyan simpahala magtuntut ilmuin sehingga kahadyan magtuntut ilmuin katauhan biru dalam tebisara sumagwa si kitahin pagya mahutu ini magpatek-tekan kita jumu nabasin manusia kung untuk minam-minam hadja magtelesan na bang sehingga pait niyan ilabahan ni nadiban sa edi magtuntut ilmuin managna kaya aman tag na inanakan sampai hadya ko paasik diam liang suweda kay patanon duk dalib bahar magtuntut ilmuin magtuntut ilmu kaya silahat no magtuntut ilmu kaya silahat magtuntut ilmu kaya si pareng beheng no si paghinangan no magtuntut ilmu kaya si ina dat abang kubang kaya si madrasa magtuntut ilmu kaya dat abang kubang kaya si university magtuntut ilmu kaya bisa hinarap ng computer hinarap ng laptop magtuntut ilmu kaya bisa kaya umopen atau kan ngaluka ini website me Facebook coba tinggalan no yung pagtuntut ilmu ini na iya yung kabayan ko sampai si kaamin diawaan ini topik al-mudawamah al-amal si pagpatatap sin amal dan bu amban sa importante ni usap-hap niya patatap tibi sigin hawaran tibi iya ne pasalan pagtuntut ilmu ini yang pelangon sa kami Islam pinakupaku si Allah subhanahu wa ta'ala bangpain kita bi pinania amban me manusia bang ketagnan we de ngahenang dambu amalanin ubus gini binekatan we de sampai ni hajja si pasape amban dunya me palanguan sa kami Islam nasa yun samian kami kalipatan bi si dua abi pagi atian kami kita binamikaya montian ni katagnan we tayo magtuntut ilmuin da kami kalipatan bi ilang si dua abi bang ped in ibarat ini nen gini ketinggalan we tayo managna amban ku itu ini yang sampai nah hajja kita pasape amban bulak dunya ini gay ketinggalan tabi ibarat sa hajja ini nen pelangon sa kami Islam ini kuantuk pot-pot ni solakun dukya signal kami magdekat-dekat
untuk gene pol mabang pagpatahaan na bangnya alai dan tak kamali atau akannya alai itu mawa kam sama tawa ni bangnya alai dan tak maglawi kam sa makpas-makpasan ni bangnya alai magkurang kam sa tao nukakan ni dambua ko inin kung tinaiwi nganad ye nungot atau akan patuh si bakasin pabi kung tinaiku pakale keu pahap bang upamanen keu nilaw pasalan amalhap dumen ni hajja suga maggastu bulawan pila bisan amal diki bangan amal taman pinak kahap tidak muli elew maka orungan kau mungfaat pakai doan nu pahala lipat manglipat magdapat keu kaabut silo akhirat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin astaghfirullah.